Потому что ваши дети... Keterlibatan prajurit Xenia dalam perang Rusia-Ukraina tidak hanya melakukan gempuran senjata, melainkan turut serta dalam memberikan sokongan semangat dan aksi amal kepada para warga sipil. Seperti yang terjadi baru-baru ini, terlihat dalam video bersumber dari Kadyrov di Telegram, beredar pada Kamis 7 April 2022. Dalam video, sederet kegiatan para prajurit bersama warga ditampilkan, mulai dari tim medis yang dikerahkan untuk menghampiri warga dan menanyakan kebutuhannya, hingga memberikan sokongan makanan untuk dibagikan pada warga. Disebutkan pada keterangan unggahan, kegiatan amal itu dilakukan pejuang dari Unit Respon Cepat Khusus atau OBR atau Ahmad dari RFSVNG Federasi Rusia di Republik Xenia. Bahkan hal ini diklaim bisa membuat Ukraina lebih takut karena warganya lebih berpihak pada Rusia. Menyaksikan bagaimana prajurit Xenia dengan lembut dan penuh hormat memperlakukan wanita dan orang tua yang diduga disiksa oleh Azov dan fasis lainnya membuat para prajurit Xenia bangga. Едем сюда, мы недалеко будем. И посмотрим то, что вам понадобится. Хорошо? Вы можете составить список нужных вам, допустим, лекарств. Ну, это самое первое необходимо. Эти лекарства вы в списке вы нам отдайте. Мы по этим спискам, нам проще нести вам, что надо. Наш глава сказал, помогать вам всем, чем можно. Даже не оставить себе, мы вам отдадим. Ukraina oraya mesela kalıcı hava atmosferi действительно все квартиры что бахнута квартиры аэрация болуш квартиры что я чувствую что уже халого гордоч урт бахдоч калма yoch тоже ничего еще кан айо припачку айо det är ja айо это акцент мой же ой сегодня вот мы почти там шаверики вас спасибо ваше. Şu san dik açtı. O da mı da şu bört, şu sila oldu, şu meyil oldu. Bu edilse de bu var mı? Ramola. Peki spor bana. Ha şey koyuyor. Bu paçki, bu nakçı omi dik yakaladı. Evet, böyle bu şey de zaten saniteli da. Ramola. Da bu şey de yok bu. Ne var ya ka? خد على مشحنته يرمي ويقوم شغل يخليه ده وهو ديردو دينادو ده الموضوع خش خماسه ما خرج شد كون او إذا بيجا Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.